Da ki prau hajar ngut apding subha ki pajba ka Kolkata na du na katling sun yaw Messi. Ha ka ba ka jingya beach jong ki pajba ki fans bandi i markmat yaw Messi la i klo markai. Ha ka ba don ki fans ki bala penpau ba ki yaw Messi tang da ki sekon ha katling sun. Don ru ki fans ki bala kam ba ki la i yaw Messi na du usnam arjar nyo. Bat le keren sung sidru batik kena ke Argentina kan serabiang kaladu haka World Cup arjar arpunriu. Bat ke jing bet thong jung kipajba yo Messi kalong palat wat habawan kiru kraw ke pertai ha India ke ba ompadon kumbawan Messi mentah. Kum taru mentah ke sengi ha Kolkata Messi unsaya kendu yo klur aklem ba pau kari India Shahrukh Khan. Bat bun ngut ki chief minister kentupi ka Mamata Banerjee hagba Messi unsa pliru ya ka statue ka jerong hadu kembah New Papua. Kat kumbi khobor la ongru pa menta ka khatlai trik Disember arajar Husan. Messi unsa kenduru ya ki top leaders jong ke India kentupi Rahul Gandhi ha Hyderabad. Par ka jingya kendu ya Prime Minister Narendra Modi kan sedai ka khatsan trik Delhi. Bat kumpa kilapau haki surok silenter ke Kolkata la pling burom sisya ya Messi kum utau sim. Bat kaging ya bijung ki fans Messi kalong siba palat. Bat haduk katne ki don ki fans jong Messi ha India. Messi ulahir kendem ha Kolkata na du menta ka step khatlai tarik ha kapor ar phunru men step. Bat kasngi ke bakadu ba Messi un sa ha India kan de haduk ka khatsan tarik. Bat hagni ki laisngi ka gotor Messi sa India bungut ki leaders ki rukraw kan se kendu yaw Messi bat kum juru usunil Shetri laong gitelong kubor tengin se pej hagiwei pat ki kubor ki bandangwan halor kane ki jingwan yu kjar jung Messi na du menta khatlai trik Disember arajar Husan ha Kolkata bat Hyderabad Mumbai bat kumjuru hadu ka khatsan tarik handu Delhi kublai sipun.